Assalamu алейкум, YouTube көрүүчүлөр, достор. Сатууга ушул Россиядан келген күрөң кашка тай чыгат. Россиядан келгенде достор 2 жума болуптур тайдын. Кабак баштарын карагыла тайдын. Кышказы тайдын көкүрөктүн кеңдигин карагыла. Туяк буттарын баары таза, арка буттары. Тайдын арка жактарына көрсөтүп коелу. Soruları görgülü. Kolga gönüp kaldı hazırınca. Öte korse emes dostlar. Hazır kolgança gönüp joşup kalıptır. Gürön kaşkan dostlar bazı 140 bin so'mga koyuldu. Kemi var ekan buyursa. Kemi suraysыңар, номерлерди астына жазып калтырабыз. Дареги аксыда достор, тайдын жеп ичкенде ден соолугуна буйруза жооп, бүт жери таза, буттардын эч кандай айыптары жоқ. Кимге жақса номерлерге байланышып сурап, кемін сурап доставкалар болады. Аланы сүйлөшө бересиңер.